ya Nyenyankulu na N'waka. Ntuli u kombisile ntshembo wakwe ehenhla ka vurhangeri bya Mkhwanazi. Muvulavuleri wa hofisi ya Premier Lindelani Mbatha wa hlamusela. The Premier of KwaZulu-Natal, Honorable Thamsanqa Ntuli, further emphasized the critical importance of continuity in leadership, particularly at a time when sustained and consistent efforts are required to consolidate the gains achieved in the fight against crime. Premier Ntuli reiterated that Lieutenant General Mkhwanazi's discipline, strong work ethic, and commitment to ethical and accountable policing are fully aligned with the values and expectations of the provincial government and the people of KwaZulu-Natal. The Premier reaffirmed the provincial government's full support for the renewal of Lieutenant General Mkhwanazi's contract, noting that this decision will inspire renewed hope and confidence among all residents of KwaZulu-Natal. Namuntlha President wa vandla ra ANC Cyril Ramaphosa a rhangele vurhumiwa bya vandla eka ximfumo xivongo wa vakwena va Murare ePhela ekusuhi na le Rustenburg eNorth-West. Nhlengetano ya vurhumiwa na hosi Gasibone i xiphemu xa migingiriko ya ANC yo lulamisela swikhubyana swo tlangela lembe ra vudzana na 14. Vandla ri tumbuluxiwile laha swikhubyanankulu swi nga ta khomiwa hi Mgqivela walowu ya ka wona exifundzeninkulu lexi xa North-West. Ramaphosa u vekile swiluva emasirheni ya khale ka mukhomi wa nkwama wa vandla ra ANC tlhelo matsaraninkulu wa SACP Moses Kotane na nsati wakwe. Xandla xa matsaraninkulu wa vandla ra ANC Nomvula Mkonyane langa xiphemu xa vurhumiwa bya vandla u angurile mayelana na xiboho xa vandla ra SACP xo lava ku nghenela mihlawulo hi ku tiyimela roxe laha tikweni. Guide the leaders of the ANC, give us the wisdom that brought all of you together as members of the tripartite alliance then, but of importance, make us to be humble like yourselves and reconnect with the people of South Africa, turn the ANC to be the ANC of the people of South Africa. Vanhu vanharhu va ya ekhoto eka majistarata ya Tzaneen exifundzeninkulu xa Limpopo namuntlha hi swihehlo swa vukungundwani, manyala, vukhamba na makumelo ya timali hi tindlela ta vumbabva. Muvulavuleri wa xiyenge xa Hawks Lithunya Murua u vula leswaku vahehleteleriwa va khomiwile tolo mayelana na vukungundwani bya swikoxo swa mali kusuka eka nkwama wa ndzindzakhombo wa vanhu vo heleriwa hi mintirho lowu vuriwaka Unemployment Insurance Fund UIF ku komisa. Murua u vula leswaku ku hehliwa leswaku un'wana wa vaehleteleriwa lava loyi a nga xirho xa ndzawulo u endle xikungu na khampani yin'wana ivi va endla swikoxo leswi eka nkwama lowuya wa UIF. Vukungundwani lebyi byi hetelele byi endle leswaku ndzawulo yi lahlekeriwa hi mali ya kwalomu ka 25 wa magidi ya tirhandi. Maphorisa ya KwaZulu-Natal ya vula leswaku 5 wa vaehleteleriwa lava va nga dlayiwa eka mhangu yo baleselana na maphorisa mixo namuntlha Besta eInanda evupeladyambu bya Durban a va ri ku laviweni hi mahlongati hi maphorisa mayelana na milandzu yo hambanahambana. Milandzu leyi yi katsa no yo dlaya maphorisa. Mhangu ya namuntlha yi ta endzhaku ka loko tolo un'wana wa vona baleseriwile lova hi maphorisa eAmauti na kona kwale a Inanda. Muvulavuleri wa maphorisa ya KwaZulu-Natal Robert Nechonda u vula leswaku maphorisa ya ve na vukheta swinene loko va ri karhi va tirhana na timhangu letiya. President Donald Trump wa tiko ra Amerika u sayina xileriso xo herisa ntirhisano wa Amerika na minhlangano ya misava ya 67. Kwalomu ka hafu ya minhlangano leyi i swiyenge swa nhlangano wa matiko ya tinxakanxaka kumbe United Nations. Trump u vona matirhelo ya minhlangano leyi ya nga fambelani na mintsakelo ya tiko ra Amerika. Vunyingi bya yona i minhlangano yo lwisana na ku cinca ka maxelo na yo kondletela ku rhula na xidemokirasi emisaveni. Danny Aberhard wa BBC u hitela na xiviko. Donald Trump has already stripped many multilateral organizations he dislikes of funds. Now, following a review he ordered at the start of his second term, he's pulling the US out from dozens of bodies he sees as being globalist, inefficient or ineffective. Many deal with the environment. Most strikingly, the UN Framework Convention on Climate Change, the treaty that underpins all international efforts to combat global warming, and the IPCC, the expert body that assesses climate science worldwide. Other UN organisations affected include those working on family planning, maternal and child health, peace building and sexual violence in conflict. Premier wa KwaZulu-Natal Thami Ntuli u pasisile ximfumo leswaku Commissioner wa maphorisa ya xifundzhankulu Nhlanhla Mkhwanazi
a nyikiwa nkarhi wa vumbirhi wo rhangela xiyenge xa maphorisa ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Kontraka yakwe a yi langutele ku va yi fika makumu hi mahelo ya n'hweti ya Nyenyankulu, kutani Premier u vule leswaku va ta lava leswaku kontraka liya yi engeteleriwa. A hi tweni mahungu lama landzelaka hi awara yan'we nhlikani wa namuntlha. Afrika wa vulavula Khalanga Phet Mathebula i nhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Etsani Nkowankowa Giyani na Lekapani Uyikukahle eka 92.6 FM Munghana Nene FM Makombandlela. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena. Leswi swi karhataka ngopfu tanihi komiti ya swa timali i ku va palamende yi pasisa budget a hi yena laha nga mfumo a va spendi mali ya kona, mali leyi nga kona a yi spendiweni ku ri ku ta na ku cinca laha tikweni. Mara loko mo langusa ikhonomi ya Limpopo for instance yi kula ku tlula ti-ikhonomi hinkwato ta la South Africa. Limpopo sweswi ikhonomi ya yona yi kula hi 0.9%, almost 1%, and the national average sweswi i 0.5. Hambi va Western Cape va lava va tshamaka va ka va tiba swifuva va biwa hi province yaleyo hi humaka yona mina na n'wina Mulobye. So a hi swi amukeleni ku budget leyi yi le ku tiseni ka ku cinca ka kun'wana. Hi hinkwako sweswiwani loko hi kha hi ya aka health Dr. Mtwaneti va te no operation Dudulwana mi onhele yini. Loko ni ri ka Home Affairs a mi ri na mina namuntlha ni hala ka health mina kasi mi lava ku ni endla yini hi ri aka vona a va endli ku va na user pay system ku ya hi leswi swilo swi nga tshamisaka xiswona leyi yi nga arivaleni. Loko munhu a ya a tliliniki kumbe a xibedhlele a vi a hakerini hi ku ya hi rate leyi yi nga kona ku okay right loko munhu a vona doctor swi vula ku i 200 rand. Loko munhu a ya endla collection hambi i na maphepha hambi a ri hava i 150 u swi ta kota ku khavara vangwa leri nga kona aka swa rihanyo kalanga. Dr. Chabalala hi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya kweke. Khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhuluku ku ya fika Ravuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Album yako bayithe emaXhoseni Jonas Gwangwa. The album RC ama emaXhoseni era Jonas Gwangwa. Mixero Munghana Lonene FM ka 8 minutes ntsena ku bila ya 12 nhlekani Afrika-Dzonga nhlekani mixero mena kwala nganisela roko ka nhlekani lo ngalo ku Afrika wa vulavula utaka wona trick suka studio 2 a hele polokwane nhlekani lo wa Xikwembu imana ku byela namotla iri 114 dzana na 14 wa malembe bandla ra African National Congress ri tumbulukile hi ro rin'wana ra mabandla lama nga hoxa xandla ka ku hundzuluxa xiyimo xa Afrika-Dzonga. Se swi le ka wena ku hi byela ku ri hundzuluxa xiyimo xa Afrika-Dzonga ku ya ka ku antswa ku ya ka kumbe ku ya ka ku hlupheka ke hi tatwa wena namuntlha ka 0860002543 bula na tatana kumbe xandla xa holobye wa maphorisa tatana Castle Matale tanihi murhumi wa kusuka ka ANC va ta hi byela ku 114 yi vula yini eka bandla ra vona. Sweswo hinkwaswo na wehe ku hi ta fambisa ku yini ni ta ku byela ndaka leswi. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Nzamisheweta vanhu va xifundza xa Limpopo na vayeni va hina lavo rhandzeka loko khisimusi na lembe lerintshwa swi tshinela ndzi mi navelela nguva yo wisa leyi hlayisekeke. Nkarhi lowu wu vula leswaku ku na timovha to tala eka N1 eGrobers Bridge na le Beitbridge. Ndzi mi tsundzuxa ku va mi landzelela swipimelo swa rivilo ra le magondweni. Boha bandi
u nga tshuki u nwa no chayela languta vafambi hi milenge ngopfungopfu loko ku ri xinyana madzolonga yo ya hi rimbewu na ku dlayiwa ka vavasati swi tshama swi ri swilondza leswi dzikeke loko u vona swo karhi humelela erivaleni bela riqingho emaphoriseni ya le kusuhi kusuka emakorweni ya mbilu ya mina ku ya eka ya wena onge mariendzo ya n'wina ma nga famba kahle minkhuvo ya n'wina yi vangama hlayisanani naswona u tiphina hi nguva leyi khisimusi na lembe lerintshwa lerinene eka n'wina inkomu Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Ile ka Munghana Lonene FM akomandela 12 timinatsi bila ora ya 12 nongona ko ya Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akombandlela. Seke leswi ndlisa ku xiswo kuna vanhu lava xavisa nkarhi ka nhlangano wa Afrika Dzonga va xavisela vanhu iva va byela ku nkarhi wo tani swi ta mudurela leswi ku va minavetisa hi ndlela leyo va teka swiboho swa ku swinavetiso leswi famba kusukusela la ku fika laya ibi hina hi ta mitlangela swona hi nkarhi wa nongonoko ku ya hi laha swi nga xaviwako ma voma ka ko ni vula leswi mhaka ku na van'wana va hi vutisa ko hikokwalaho ka yini ala tlanga a ho tlanga enkarhi lowu va ku xaviwile se hi wu tlanga hina ma voma ka ko se hina swilo va swi ri kule ngopfu na hina ku na vanhu lava tirhaka sweswo ntirho wa vona sweswo ku vona ku ka Afrika wa vulavula ku na swinavetiso swingani ka nongonoko wihi ku na sweswo kutani kama msutana hi ngene ka mhaka leyi nga ka yona mhaka leyi nga ka yona hi yali leyiwani yi ri namuntlha i siku ra vunongo ra n'hweti leyi ya sungutile lembe ra 2026 eka malembe ya 114 lava nga hundza a ku ri ku tumbuluka ka vandla ra African National Congress mi ta tsundzuka vatumbuluxi va roho vandla leri n'wina mi swi landzelelaka kumbe n'wina swi vulaka swonga nchumu eka n'we seke vandla leri ro nga hetelela ri tikuma ri rhange mahlweni loko swi ta ka timhaka ta ku va ku lwevisana va na ntshunxeko kumbe ku fika la se hi nga vulaka tanihi maAfrika-Dzonga hi ku se hi tlangela malembe ya 22 hi ri ka ntshunxeko hi ri ka mahanyelo ya vutomi bya xidemokirasi se xivutiso lexi kumbe mhaka leyi nge le ku bileni hi yona hi ku ri loko vandla ri kha ri tlangela 114 wa malembe ya ku tumbuluka ka roho a ri tumbulukela ku va ri antswisa vutomi bya hina tanihi maAfrika-Dzonga hi ku vona ka wehe kumbe ri tumbulukeli ku va ri khomeleta ku antswa ka vutomi bya maAfrika-Dzonga ke se hi leswi wehe nga ta va ke swi languta hi tisa tlhelo ra wehe loko vandla ri kha ri tlangela kusukusela laha ka hafu ku bila awara ya 12 hi hafu ku bila awara ya 12 yo yaliya ni vulavulaka yona hi ta va ka hi bula na xandla xa holobye wa maphorisa tatana Castle Matale khale ka premier wa xifunengeto xa Limpopo lava hi nga ta va ka hi bula na vona tanihi murhumiwa lowu va nga rhumeriwa hi vandla ra African National Congress ku va ta hi hlamusela ku loko hi ka hi vulavula hi vandla leri tlangelaka lembe ra 114 swi va swi ka swi vula yini eka vandla na ko hi swihi leswi vona tanihi vandla va ngeri va swi tlangela hi ndlela yoyoleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku va hi twa na n'wangulo wa n'we eka tona hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula hi le ya 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hambi mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za at Africa Munghana i X handle sweswo hinkwaswo swi endla leswaku hi kota ku va hi hlangana mina na wena le ka a KZN lava va National Freedom Party va ri hayi hina swa n'wina swa GNU a hi yimi na swona mi ta tsundzuka na loko ku hetelela ku fika nxungeto wa ntshamo lowa wa ku kula ku susiwa xitulwini premier wa xifundza ku pfumala ntshembo ehenhleni ka premier wa xifundzankulu xa KwaZulu Natal eka premier Thami Ntuli ku hetelele ku vulavuriwa leswaku lava va ri xirho xa NFP va teke xiboho lexi xi nga fambisaniku na vandla hi ndlela yaleyo leswi vulaka ku sweswiwani vandla ri teke xiboho xa ku a hi n'wi yimiseleni kumbe a hi va yimiseleni tlhelo mani lavawani va nga ha vi xirho xa NFP loko hina ha lunghisa swa hina kambe ha vula tani hi ri hina timhaka ta GNU a hi ti laha se xivutiso ku ta va ku va lava tihi maimo mhaka kona se tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we ka toho kusukusela laha ka hafu ku bila awara ya 12 ku ya le mahlweni hi laha hi nga tsakela ku twa timhaka ta n'wina hi ndlela yaleyo ni kume voice note tolo ya ha landzelela timhaka leti ya tele matikwana hi ta bula na MEC hi ta va lava
kambe swi ta va swi ri swa vhiki leri taka a hi lo swi tshikane ku nga ri xibedhlele xa matikwana xibedhlele xa Mapulaneng ya ni khomeleni va matikwana ya xibedhlele xa le Mapulaneng laha ku hehliwaka leswaku vukorhokeri bya kona bya xiyimo xa le hansi swinene se hi ta va rhamba hi bula na vona ko va ku sweswi va ha ri ka migingiriko yaliya ya vandla leyi nge le ku yeni mahlweni kusuka le avukoni vuphirima Northwest se a hi koti ku va hi bula na vona sweswi kambe vhiki leri taka na tshembisa leswaku hi ta va lava hi bula na vona MEC Saseka Manzini va hi byela ku va ta endla yini hi xivilelo lexi mi nge le ku xitiseni n'we ngopfungopfu loko ka ku langutiwa ka timhaka ta vukorhokeri bya xibedhlele xa le Mapulaneng kambe sweswi a hi tuku hi khomete timhaka 0860002543 u yingisele yan'wana ya marito ya kahle swinene ya xiyanimoya hayi impela swa a hi amukeleni muyingiseri loyi a ri wo sungula nhlekani loyi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM a hi mpfukile Bookpad hi pfukile jara letiyani minjhani n'we na lembe lerintshwa a mara ni papo letiyani hayi ja we kambe hi tshame ri ja i ja hi laha ku nga heriki mbukuti yo chipa swinene ya kaya ra wena kuma bottom freezer fridge ya 222 liter ya titanium inox finish leyi nga na water dispenser ya ka Hisense hi 4999 hlayisa 1200 naswona ti hlayisele 2000 loko u xava queen base set ya ka Silly Grande sweswi hi 6499 kumbe ti kumele 15 kg ya metallic twin tub washing machine ya ka D5 hi 3999 ti hlayisele 600 yi kumeka ku fikela hi ti 11 January 2026 una swipimelo muyingiseli Munghana Lonene FM uku amukela eka lembe lerintshwa ra 2026 loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lava va tshembeka bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makombandlela xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula lowu hi wo nkarhi wa ku mitela na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona loko se hi kaya vulavula hi nhlokomhaka hi laha mi nga ta mi kha mi kayakaya na muhumelerisi se mi kha mi lava ta vulavula leswi n'wina mi lava ku khumba tona ku ve hina ha ri ka tona kwalano ma mhaka kona se kambe leswi a hi vulavula hi swona ni khensile mingisero wa mehe ku va ku tena mhaka leyi letiyani loko ku vulavuriwa hi timhaka leti ta vuhosi lava swi khumbekaka hi ta va vitana ku va va ta kota ku hlamusela ku hikokwalaho ka yini xitshembiso lexi va nga xi tisa xi nga endlekangi hi ndlela yeleyo ku lama dlaya ku vanhu na le xikarhi ka patu lava nga hi tshika kona swihlangi na movha ku nga va na problem na mi twa papa mativa okay swi vula ku n'wina mi vula ku hosi ya n'wina yi mani ka papazela hosi ya hina lavevhika i mukhomi se swi vula ku n'wina loko mi ya swi mangala le ka hosi mukhomi a va swi tekeli nhlokweni so mi vulaka so a swi ndliwa a ku ndliwangi nchumu vulavula tifa swi ku tekeliwa enhlokweni forum last year ka hi ri la hi swona okay kambe ku ndliwe pavement ivi ku va ku mati mphayipi leyo diba mati ta madiba nkoveni ivi va hetile ku ndla pavement ya kona kumbe va se heta pavement e vafambi khale ku tikontrakt nari va ka va tsutsuma ya vumbirhi va tsutsuma ya leyi nga ta va ku va ta hetisa na vo fika va yi tshika xikarhi ni zini vulavula mavovo hi nga hi byeriwi ku hi yi tshika kwala okay no inkomo hayi hi ta mi olovisela ndhuna n'wina mi ri mi ndhuna mani ndhuna jasi ndhuna jaji ne jasi majarini okay ndhuna majarini a swi na mhaka hi ta va vutisa hi ta lava va vuhosi bya ka mukhomi hi tlhe hi lava va ka masipala wa Collins Chavani va hi byela ku swi ndlise ku yini ni mi tweli papa ni khensini ayi mi swi twile musi hi ta twiwa hi mani na sweswiwani ho ti vulavulela va ka hina hi nge twiwi munhu a va kona vanhu
vanhu va le northwest vanhu va le northwest va le vukoni vuphirima vanhu va le ku lulamiseleni leswiya swa 108 swa 114 hi ndlela yaleyo se loko va vuya hi ta va vutisa loko va vuya hi ta va vutisa ku ayi hi hlamuseleni nyana kantsongo hi pavement leya mi nga yindla le ka phaphazela mi nga siya mati ya nghena a mutini loko no kuma nkarhantani ya ku vona ndhawu leyi va vulavulaka hi kona hi kota ku vona ku mati ma nghena mutini hi leri nge yini ku endleka yini ni ta vona loko no ku kuma nkarhantani ya ku vona ku hi kota ku vulavula swilo leswi hi swi tivaku hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano 0860 002543 n'wana mingisirelo enhlekani ahe botes papa mina minjhani hina valava n'wina minjhani hi pfukile mina ni hlambula ti-efe mani ni na xirilo xa patu leri ra kusuka laha loko heta i nghena ti-efe ya hi famba ku vava ni twa ku vava loko ni ri ndo ta taxi a ku tshame ka vava ni twa ku vava a na ha rileli movha na hina vakhandziyi hi twa ku vava a va kove mi hi hlambela ku a va hi pfuni mani a va hi pfuni ku swi ta ze swi va swa rini ku i khale malembe kahle la mi vulaka kona hi laha a ku khuluka nkululo va masipala va ngete va le ku lungiseni patu leri hinkwaro exactly and sweswi ku jikiwa hala ingaku i hala hambi hala ka xikokwani i nghenisa swin'wana a ni swi twisisi na ku i fane i nghenisa ku i ta vule kwini ka ku minduku i dayila mindlwana i dayila ene ni tiva khansela na vona ni tiva khansela Sharon ku ri mukhanselara wa hina wo tirha hi ku hi teka ngopfu ni ta va vutisa hikokwalaho ka yini hi ku laya a ka ha ri na xikontiri hikokwalaho ka yini va nga va khulela va swi susa ivi ku famba patu riya ra khale hi ku anakeni ya lwandle xikontiri xexiya a lo ti tekela mali hi ku a nga ndlangi nchumu a nga ndlangi nchumu ntiyisi loko ku ri masundzuka hi swoho sweswo a mi chelangi chukele hi swoho sweswo botet a na ku va hi pfuna ku sweswi ku yiwa ka ti-election va busy na ku hi ta va vhotela a swi lava ku va vhotela mara a va hi rhangisi amahlweni na hina va pfa va hi tsakisa nyana hi wisa ku fona hi rila patu hi rini malembe mangana ti-f ka chavisa mara kambe loko mi sungula ku a swi lava ku va vhotela se mi mbula un'we va mani i va mani lava ni khome na swi lava ku va vhotela Sambo ni mitwini ni mitwini Sambo inkomo hlayisa kani wena mani ni kheseni bana siku ra kahle okay so 086000 kansala Sharon meriyini khulelani patu leriya ri vhari suka xikontiri lexi xa ha ri xikontiri se khulelani mi susa laya vanhu va kota ku famba kahle a mi voni mhaka yi nga olova hi ndlela le vanhu va kota ku famba kahle va ta swi lulamisa khansela loko swi tsandza hi ta ya kwele ka masipala hi ya twa ku xiphiqo xa vona i yini tatana Steven Mabunda va ta hi pfuna ku twisisa ku va tsandza hi yini ku vona ku vaaki va famba kahle hi ku xikontiri xexiya xi nga ndliwa lembe ra makwangala xexiya xo sungula xi nga ndliwa laha a xi nga ndliwangi so swa tiveka sweswo hi leswi xo suku xi pfuriwaka xi vhe xi namuka na lo a nga xi ndla swidumini ku i mani a hi amukeleni lava hlekani Aye. Papa mina. Minjani Buthet? Hi na valava n'wina minjani? Hlayisekile. Akenza. Ni ta tsakela ku ti vula xikala vitu. Mara ni huma ka Bode. Ni fona hi mayelana na ti-problem ka Bode ti ngo phaleta. Ku zi last time hi nghena laha hi tlhelo ra project leyi nga ya mati ya Bode yi nga fika leyi a yi ri busy ka matiko ya ku hambanahambana ingaku hina va ka Bode ho va na badi ra ku a hi tshama ku va na project yi hela kahle project yaleyo ka tindhawu to fana na Dzingidzingi na Maswanganyi lava nga endla endzhaku ka hina ta vona ti kahle va le ku ma enjoyeni mati hina ya hina a yi fambi hi ndlela hi ku tala ka masipala Buthet a hi kumi nhlamulo ya ku kahle hi onheyini two ku fana na sweswi ku na project ya yini yi nga heli ku kahle ya yo sungula ni nga vulavula hi ya munhu vulavula hi ya mati mati ya pavement vana va hluleka na ku ya eswikolweni hikuza ku na mpfula ku endliwa pavement ku lava ku endliwa bridge xibridge xo vanhu va kota ku hundza xi endliwanga mali yi dyiwile loko na timpfula swi vula ku vana va ya exikolweni miri ku vekeriwe pavement a swona a ni mi ti Buthet miri ku vekeriwe pavement yes se a ku fanele ku endliwe bridge mali yi dyiwile leswo mali yi dyiwile mi fike njhani kwala hi fika ka ku bridge a ri ka xikopi a ri ri kona xi endliwanga xibridge xexo
Okay. That's what I'm saying. Okay. So izamini ayisizayifuneka sisina malembe ku tanhluvuko wa ku service delivery ku endliwa mati project leyi nga teka nkarhinyana yi va na minomo ngopfu sweswiwani yi endliwa last year hina na mati ma thonisa ku yina hi switivi loko mativa xitolo lexi ni kombela ku ri mi tlherisela ka muhumelerisi minyisero wa mina ne ni kombela muhumelerisi mi khomisa sweswi mi ya ka muhumelerisi a teka nomboro ya n'wehe hi ta kota ku tlhe hi vuya kahle hi ta languta mhaka leyi hi ku sweswi ni ya ka nhlokomhaka ta mahungu kambe swi na nkoka leswi mi nge le ku teni na swona mo khoma tani muhumelerisi va ta teka nomboro ya n'wina sweswi a hi twene ku mahungu ya misava ya awura ya n'we ta emisikwini nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Parliament yi bakanyele tlhelo xikombelo xa Brown Mkhozi na Paul O'Sullivan. Premier Ntuli a hoyezela Commissionara wa maphorisa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi wanuna wa 22 wa malembe ya vukhale u baleselula lova eManenberg Cape Flats mahungu xitalo awara ya n'we Afrika wa vulavula enhlikani. mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Nga vulavula nyana nkarhi wa apartheid mina ni endle plumbing. Hi nkarhi wa apartheid a ku ri na leswi a swi ta sala langutisa leswi mi swi endlaka. Ene a swi feyile mi sungula hi vuntshwa sweswi a ku feyili nchumu leswi sunguriwaka xi endliwa xo endliwa ku hava la xi langutaka i ntiyiso president va swi lava ku swi endliwa mara a ku na valanguteri lava swi langutaka ku swilo leswi swi endliwa swona na so i mhaka leyi a South Africa yi hi tikelaka ku hava mulanguteri swo endliwa swi nga ta endliwa swi pasa wa sweswo so i mhaka yo tika ngopfu laha tikweni ra ka hina hi le ka Masombe Republic a hi le ka Banana Republic. Banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Bot phet na muhumelerisi loko hi herini phela na mina na swi twisi ku ri fanekele ha dya yini kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tihunyama hinkwaswo swa Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela. Hello nkarhi mixer Munghana Lonene FM 16 minutes ntsena ku bila awara ya 12 i nkarhi luwa wa ku hi nghena ka mhaka nkulu la hi te mhaka nkulu a ku ri lembe leri fanaka a ku ri siku leri fanaka hi lembe ra 1912 loko tumbuluka vandla leri namuntlha se ri tivekaka hi African National Congress. Vandla rero ri le ku tlangeleni lembe ra vudzana 14 ntlangelo kwaloko ku le ku endlekeni kusuka le avukoni vuphirima a North West la mbulavulo nkulu wu nga languteriwa hi migqivelo lowu ya ka wona nomo wa president wa vandla tlhelo president wa tiko Matamela Cyril Ramaphosa loko ni nga hoxisi hi le Maruleng Stadium kambe a hi le ka sweswo sweswi hi la ku ta twa ku kahle vandla leri ri sukela kwihi nakona namuntlha sweswi vengi va tlangela lembe ra vudzana 14 ku na leswi va nga swi tlangela kutani hi vandla ke nakona loko ri ku swikoho hi swihi se hi vandla ra African National Congress ri rhumela xirho xa komiti ya vandla NEC member tlhelo xandla xa holobye wa maphorisa khale ka premier wa Limpopo tatana Castle Mathala hi vo hi bula ku na vona nhlekani lowu hi ta twa ku va ri yini vona mchaviseki nhlekani hi mamukeli ka Munghana Lonene FM enhlikani na ku xeweta vayingiseri va Munghana Lonene nhlekani wa namuntlha no aya cancer swinene amtwale mikarhele man kambe loko ni kha ni vona president la aka TV va vona ka se va kha va karhala hey va kha va hala va vuya kula ku ndekeni ka yini ku fika sweswi loko mi kha mi lulamisela ku tlangela siku nkulu hi migqivela kambe namuntlha ku ri siku rona leri vandla leri nga tumbuluka ha rona
lexi xi nga le ku humeleleni ka vhiki leri loko hi fike laha Northwest ku ve na nhlengeletano ya huvonkulu hi wa Musumbhuluku laha hi nga languta na matsalwa ya na hungu leri hi nga ta ri hundzisa hi Mugqivela ku ri fanele ri va hungu ra muxaka muni. Kusuka kwalano kusukela hi Wavumbirhi ku fika na namuntlha na sweswi ni vulavulaka na n'we hi le ka nhlengeletaneni laha ka Ngaka Mudiri Mulema ndyangu wa Ngaka Mudiri Mulema un'wana wa lava va nga tirhela nhlengeletano hi na deputy president hi kanerisana na vaakatiko va ndhawu leyi ya la Mahikeng hi nhlengeletano leyi nga ta va na yoho. So ku le ku gingirikiweni swinene ku endliwa ti-door to door ku endliwa walk about ku yiwa ti-taxi rank hi vulavula na vanhu vo hambanahambana ku busy ngopfu. That's why president va languteka va karhele na mehe loko ni vona ni tikomba swi munhu a twile nyana ku ri hi ta vuya se loko i voice sweswo a yi twale kahle yi karhele mara wa yi twa ya bonganyana hi le ya ntolovelo hi mhaka ku va hi ri ku vulavuleni hi ri ku yimayimeni hi gingirikela ku lungisela ntlawa lowu le nhlengeletano leyi nga ta va na hi ku a ni ri nhlengeletano leyi vanhu a vo teketana kuma va ri kona laha mi nga va vita kona mi fanele mi ya va organizer mi ya va rhamba mi vulavula na vona mi va hlamusela nkoka wa ku va va ta eka ntlangu loyi hi nga ta va hi ri na wona. So i ntirho lowukulu ngopfu swinene. Kambe loko mi kha mi vulavula na vaaki mi va mi kha mi va byela yini kumbe mi va mi kha mi hlangana na yini na laha mi nga kona namuntlha mi le ka xifundzatsongo xin'wana district leyi tala ku va yi ri mahungweni minkarhi yo tala ya Ngaka Mudiri Mulema mi va mi kha mi vulavula yini na vona? Hi vulavula na vona hi swilo leswi va karhataku ivi hi tlha hi vulavula na hi ku hi nga tirha njhani ku endla ku hi solve ti-problem leti hi kha hi tirha na vona. Hi ku mhaka yikulu i ku vaakatiko ti-challenges leti va nga na tona va na mavonelo ya ku hi nga endlisa ku yini ku antswisa swilo. Ni ngo nyika xikombiso hi Wavumbirhi a ni hlangana na vanhu lava va swifuwo va kufuwe tihomu timbuti na tinyimpfu ti-problem leti va nga na toho va na ti-problem ta vanhu lava va yivaku swifuwo swa vona. Ni ve ni hlangana na vona 2024 le masungulweni le ni va vulavula hi ti-problem leti va nga na tona ti-case leti nga pfuriwa ku ri a va kumi ku pfuneka. Se hi Wavumbirhi a hi hlangane na vona hi va nyika report back hi ku ti-imbizo leti hi va ku na toho la xiphoriseni hi va na ti-imbizo loko hi suka switichi swo hambanahambana na station commander swa kona va sala va yisa mahlweni swiboho na swilo leswi swi nga xaxameta hi vaakatiko va rila hi swona na ti-case leti mi kuma ku ri va ti tsala va hi nyika toho va rila hi toho hi ti tsala hansi ku hi va hi ri na lexi hi xi vitaku etafula ra ku pfuna hi xilungu va nge help desk. Loko u heta ku vulavula ku ri mena na problem leyi na leyi na leyi na leyi ni pfule case a ni kumangi ku pfuneka loko u suka u ya kwalaha tafuleni u ya tsala swilo leswi a wu ri ku swi vulavuleni. Loko mitini wo hela station commander xa la case yi nga pfuriwa kona na ti-detectives ta yena va sala va landzelerisa mhaka leyi nga boxiwa va kha va tirhisana na loyi a nga mangala mhaka ku kondza va solve problem. So mi kuma ku kun'wana a va landzelelangi mhaka ku fika emakumu hi ku un'wana wa varimi i va yima ku kumbe yaleyo i xandla xa holobye ni khomeleni tani ni sungula ni hundzisa leswi ku na mavhengele malava 35 wa tisekende ntsene hi ta kota ku va hetisa inko. A ku na supermarket leyi tlulaka usave hi swa nkoka swa back to school January leyi.
hlayisa eka mbukuti yo fana na 1 kg ya ti-cornflake cereal ta ka ubrand hi 39.99 ntsena, 6 pack ya ti-1 liter ta ubrand long life full cream milk hi 89.99 na 72 page ya A4 scholar exercise book hi 4.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka ku fikela hi ti-18 ta January. Hlayisa eka hinkwaswo swa back to school ntsena eka usafe laha swakudya leswi ni swi xavekaka masiku hinkwawo. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisero mugana lona FM akhensa loko a hi lombe ndleve sweswo hi nga ku byela ku loko se vuya mahungu na misava ya awura yan'we hi ta ku nyika nkarhi wa ku va u ya mahlweni u tisa matitwelo ya wena n'wini mi nga swirho swa vandla ra African National Congress nan'we mi va votelaku nan'we kumbexana mi nga va voteliku hi ta va kha hi twa ku veri va le ku tlangeleni lembe ra 114 ri vula yini ka n'we sweswiwani hi le ku buleni na xirho xa NEC ya vandla ra African National Congress laha va nga tatana Castle Mathale hi bula na vona laha va kha va hi nyika xifaniso xa migingiriko leyi va nge le ku yi endleni kwele va nga kona mbatini va kha va kombisa ku fana na namuntlha ve le nga ka mudiri mulema laha va nge le ku vulavuleni na vaaki hi ku hambanahambana ka tindhawu hi ndlela yoyoleyo ni twa mi kha mi kombisa tin'wana leti ti khumbaku varimi mi nga ya mahlweni tatana Mathale. A ni kombisa ku loko hi hlanganile le a hi va nyika report ya ku hi tirhe ku fika kwini hi ti-problem leti va nga hi nyika toho nkarhi lowu hi nga va na nhlengeletano na vona. Ku na lava va nga komba ku a va khensa leswi hi nga swi endla, ku na lava va nga komba ku ri a elimitile me problem ya me a yi zangi yi heta yi solviwile. Lori na sweswi na ha ri na yo problem ya muxaka wolowo ivi hi teka xiboho xa ku problem yeleyo a ni famba na lonkulu wa maphorisa wa ku huma head office ku nga General Mamuteti loyi a nga na vutihlamuleri ka maphorisa lava ku mbala uniform na lava va ku tirhana na ti-rural safety. Ku case le ni kombela va yi teka na acting provincial commissioner General Naidu va yi endla follow up va hi nyika feedback ku ri va tirhane na yoho ku fika kwini. So vo tala va amukela na ku va khensa leswi swi nga endleka mara kambe van'wana a va khensangi hi mhaka ku problem ta va ti solveka kambe va amukele nongonoko loyi hi nga twana hi woho ku ri hi ta yisa njhani emahlweni ti-problem leti va nga hi nyika toho. Tin'wana hi nga hlangana to ti nga tlha ti solviwa koho hi tolweni i ta mhaka ya mati a va nga ri na vaakatiko a va ri la hi mati mara hi kotile ku endla ku problem ya vo ya mati yi solveka. Hambileswi hi twisisaka ku loko va tate mathanga ya vo ya mati mathanga lamaya ya ta hela ku fanele meya ra make sure ku mathanga lamaya ya tshama ya ri na mati ku ri vaakatiko va nga hlupheki hi mhaka ya mati. Le ndzhaku a mi vutisa ku na yini xo khomeka lexi hi nga vulavulaka hi xo hi nga kota ku xi fikelela. Swi tele swo leswi hi nga swi endla kusukela hi 1994 ku fika sweswi kambe swo tala swa ha ri koho leswi lavaka ku endliwa hi ku loko mo languta laha hi tshama koho lomu malayinini na lomu malokixini swilo swo tala a swi fika laha hi lavaka ku ri swi fika koho kambe ku na progress leyi nga koho leyi yi endlaka ku ri na hi titwa hi ri na matimba ya ku huma hi ya vulavula na vaakatiko ku ha swi vona leswi hi nga tsandzeka ku swi fikelela kambe swo tala hi kotile ku swi fikelela ku cinca ku koho la tikweni ra hina. Vana va ya xikolweni vana va kota ku kuma swakudya la muti-primary lava nga pasa ti-grade 12 va nga ri ku na swa le mandleni va kota ku ri va hakeleriwa ti-university na le ti-TVET. Ha amukela ku ri va koho van'wana lava mi kuma ku ri va pasile a va kotangi ku pfuneka hi ti-NSFAS ha swi amukela swilo swa muxaka wolowo kambe vunyingi bya vanhu ku na ku cinca lokukulu loku ku nga hi nga kota ku fikelela hi ri nhlengeletano ya African National Congress leswi swi nga fanela ku
a hi tinyungubyiseni leswi hi nga kota ku swi fikelela van'wani veri tatana Mathali veri i ntiyiso ku swi koho leswi swi nga fikeleriwa kambe loko a mi lo famba hi pace leyi mi nga sungurisa xiswona tanihi tiko a hi ta va hi ri kule kambe veri ku fike kun'wani miri yini kambe loko mi nda n'we va xikolo miri yini tatana Mathali you drop the ball mi fika kun'wani swi mi lahlekela hi leswi ni vulaka swona nge swi koho leswi hi nga kotangiki ku swi fikelela and ha amukela ku koho lomu mi kumaka ku ku fana na kun'wana hala a va endla drainage ya mati va fike va khula va fika va yima gedini ya munhu mati lawa ya fanele ya hundza na pato se ya fika yima gedini ya munhu ya nghene mutini wa munhu a hi yona freedom leyi a hi lwela yona a hi yona vutomi byo antswa lebyi a hi lwela byona so swilo swa muxaka wolowo swi koho ha swi amukela ni nge vuli sweswi ni vulavula na n'wela ka munghana lonene ni ku heyi a hi tirhile mani swilo hinkwaswo swi fambi kahle leswi a hi kha hi lava ku swi fikelela swi fambile ni nge vuli swilo swa muxaka wolowo hi ku na swi tiva ni huma nkwankuwa ni tshama nkwankuwa ku na nkarhi loyi endzhaku ka khisimusi hi nga tikuma ku be moya hi nga vi na gezi for masiku mambirhi hala bazangoma nako ku ve na problem ya muxaka wolowo ni velekiwe edani ku na loko ni ya kaya ni ya va pfuxela patu leri ra ku famba hi rona loko u suke ka xikontiri ya ka he a ri fambeki swilo swa muxaka wolowo swi koho lero swi koho swo tala leswi mi kumako a hi kotangi ku swi fikelela swin'wana swilo swi va koho va timembara ta hehe lava ku nga tikhanselara kumbe ku nga timembara ta palamende kumbe ku nga timembara ta provincial legislature kumbe ti-MECs kumbe timeyara kumbe ti-ministers va nga endla swilo leswi a va fanele va nga swi endli kwala hi nga koho kwala North West ku na vanhu va Human Rights Commission va le ku yingiseni ka ti-problem leti nga koho ka ti-RDP House mi ta tsundzuka ku ra Limpopo hi ri na ti-problem tin'wana leswi hi swi vita ti-blocked project hi 2009 loko mehe ni ta nghena leni va premier le Limpopo a ti tele province leya hinkwayo mi kuma ku ri i ti-foundation swin'wana swi fika ka window level swin'wana swi fika ka roof level a ti helangi tiyindlo ta ti-RDP mara namuntlha by 2011 swilo leswi hi swi hetisile hi akile tiyindlo ti herile vanhu va tshama eka tiyindlo so leswi hi nga swi vona hi 2009 2010 laha North West va hlangana na swilo swa muxaka wolowo ka mitingo n'wana hi nga vona wona president ni vula ni ku president me na swito a hi ri eRustenburg ku ri na swito ka vulavuriwa hi tiyindlo ta ka ti nga helangi ku na commission xana hi fanele hi yimela commission ku heta tiyindlo ta ka ti nga helangi ene ku na munhu un'wana nga ta huma mfumo un'wana nga ta huma laha wu humaka koho mfumo lowu nga koho wa ANC la North West a wu hetise tiyindlo leti hi ku na commission leya loko yi heta yi ta vula sweswo yi ta vula sweswo wa mi fanele mi yimela ku ri munhu un'wana ta mi byela ku ri na swilo leswi mene ri swi endlile laha Limpopo a yi yimelangi hi ku tiyindlo leti ti ake hi lava a va ri koho before a va ti hetangi hi nga teka responsibility ya ku swilo leswi hi swi kumile a ni ri ku na leswaku ivi se swi ni tsundzuxa un'wana muyingisani nga tshama ni mbutisa swin'wana swivutiso swimbirhi xin'wana xa swo xi katsa patu ku loko ma ha ri premier a mi hindza laha ma vona librowan lelela laha muzansi la ku jikela laha muzansi i ri hikokwalaho ka yini mi nga li cincangi librowan leliya kahle i cini xi ku mi nga tirheli kaya hikuva vona va vona va tirhela kaya premier va vona loko ni ri ndhunankulu ku ve na vanhu van'wana va tirhisa xilo xin'wana va ri i xiwayiwayi hala Bakersford ku ri va nga ri na biloho va tirhisa xo vanhu lavaya xibilohana xa laha loko u nghena laha nkwangu a ku ri na xibilohana laya a ku crosseka ndhawu liya kambe ku fike I think somewhere 2017 or 2018
ku fike ku endliwa something ani hetisisi kahle ku ri ku endliwe yini laya se ku va na va endlinga ku va bypassa mati loko mo langute nambu lowa exikobyana lexi a xi ri koho khale na khale a ku ri na xibulowana lexintsongo laha xibulowana lexi na sweswi xa ha ri koho loko vo unblockiwa hala hansi ka xoho hala xi nga mati ya nga kota ku hundza leswi va nga swi endla laya a swi solve problem ka driveka mara a hi yona loko u tirha a wu fanelanga u tirhela kaya hi fayilwa na maxaka ya mena na tinhlongwana ta mena va safe ku ri me kasi ni njhani ni nga pfuniki vatukulu va mina va kota ku fana na vanhu van'wana hikuva vanhu van'wana va endla se ni ri no me a ni dyondzisiwangi swona swilo leswaku u tirhela a kaya mara loko vanhu va le kaya va qualifya for xo karhi na vaakatiko va le Nkowankowa for example loko ni ri deputy minister wa small business ni ve ni va na meeting leti vumbeni ni tisa ti-services leti ti nga koho ka department ya small business development ku ri vanhu lava va nga na va tsakelaka ku endla swilo swa muxaka wolowo va swi fikelela a ni ngo tisela vanhu va le Nkowankowa a ni tisela vaakatiko va le South Africa ko va hi mhaka ya ku ku na Nkowankowa ivi hi endlela tivumbeni swilo swa koho swi va swi endleriwe tivumbeni mara na tindhawu tin'wana hi swi endlerile mhaka ya loko Oliver Tambo a ku the enemy ya ANC is the ANC itself a ngo vula organization leya Black Green and Gold a vulavula hi timembara leti ti nga landreni ka ANC lava va nga tangiku ka ANC hi xikongomelo xa ku tata korhokela vaakatiko va koho vanhu va muxaka walawo va ti-opportunist nga vona na nyimpi ya ntshunxeko a hi vanhu hinkwavo lava va nghenise xiyandla ka nyimpi ya ntshunxeko loko u ya languta le ndzhaku le ku ri a ku ri va mani a va ri vangani i ta kuma va xota mani ku ve na state of emergency lexi nga va koho tiko hinkwaro loko u langutile la mene u humaku koho ku ri a ku ri vangani lava a hi khomiwile for almost 3 years detention without trial u ta lava nhlikani hinkwavo mani u nge va kumi a va nga ri kona swi tika so loko va ku freedom hi leyi so ku Mandela a nga huma hi yona swi tike ngopfu ku nakuta ku kamba ku vona ku ri i mani munhu loyi a nga a supportaku apartheid a nga support ku ANC a swi tika ku ri u va kuma na namuntlha loko no fambiyani kumela munhu loyi a nga support ku freedom charter na le dorobeni u nga jikajika laha Dzanini kumbe laha Polokwane laha u nge hlangani na yena hikuva munhu wa ntima na mulungu un'wana na un'wana u support freedom charter na lava a va lwa na lava va lwela ku ntshunxeko loko Mandela huma va sungule ku va timembara ta ANC vo tala van'wana va voivile hi varhangeri namuntlha ma vona swilo swa kuma ku vanhu va endla leswi hi nga hlangana na swona lama hikeni la tolweni ku a va endla drainage ya mati ku ri loko mpfula yina storm water mati ya famba hi ndlela yo karhi munhu a endla a fika yima gedini ya munhu a tshika kwalaya loko mpfula yina mati ya tala ya nghena laha mutini wa munhu loyi a swi riyevile ya n'wi wisela yindlu vanhu lava va endla swilo swa muxaka wolowo i van'wana i va tirhela mfumo i tikhanselara ta hehe so munhu wa muxaka wolowo a hi munhu loyi a rhandzaka organization va kona la ka organization xikongomelo xa vona i ku va va voteriwa i ku va kota ku votela vanhu vo karhi ku ri va ta kota ku yisa mahlweni ku endla vungungundwana laha ndzeni ka organization hi vo lava endla ku ri na swilo swi nga fambi hi ndlela ya mfanelo loko va vita ti-BGM ku ri ku ta hlawuriwa vurhangeri va fika va loko swilo leswi va lava ku ri swi humelela swi nga endleki va lwa laya va khosa tinyimpi and a solution ya he ya swilo leswi i ku va hi tisela political education sweswi n'we va van'wamahungu na vaakatiko hi ku angarhela va ri ya NGC leyi ri koho leyi a yi ri kahle a yi ri na order vanhu va ri ka ti-commission so leswi a swi lo humelela hi mhaka ku ve na masalamusi lama ya nga endliwi ku ve na nongoloko lowu hi nga famba hi wo wa political education hi tirhisana na xikolo lexi xi vitiwaka Oliver Tambo School of Leadership
bodi ya ko yi nga rhangela hi Kgalema Motlanthe, principal yo sungula ku ve Dr. Masondo, sweswi principal ya i David Makhura. Xikolo lexiya na xi tirha na political education ya ANC, ku ve na ku fambiwa na timende ku pheriwa general council liya by nkarhi lowu ku fika wa ku ya ka general council a ku ya vanhu lava nga prepare, u nge pasi xikambelo u nga preparanga. So na hela ka ANC hi nge pfuki swilo swi lunghile ka ANC hi nga tirhangi hi komba vanhu matirhele ya ANC, hi ku a wo velekiwa i twisisa ku ANC yi tirhisa ku yini, i fanele ku kombiwa maendlele. Na le kerekeni loko u fika u nghena kerekeni va nga ku train ku ri u qualify ku ri u nga khuvuriwa, u nge fiki u fika u khuvuriwa ku we umukereki wa kereke yo karhi u nga fambangi hi ndlela yo karhi ya ku dyondzisiwa matirhelo. Ene matirhelo lawa i matirhelo ya siku rin'wana na rin'wana. Ekerekeni a ku na siku ra ku tolo vhiki leri nga hela hi hlayile Bibele namuntlha hi hlaya, leri a ri nga hela hi ni magandzelelo namuntlha a hi yeni. Magandzelelo loko sonto yi sungula hi tirha hi magandzelelo, hi hlaya na Bibele hi hlaya rito ra Xikwembu. Hi matirhelo ya kereke na ANC yi na matirhelo ya yo. Loko yo tshika hi nga tirhisi matirhelo ya ANC hi ta hlangana na ti-problem leti hi nga hlangana na tona namuntlha, hi mhaka ya ku hi na vanhu lava ku nga timembara ta ANC hi nomu kambe mbilwini a hi timembara ta ANC. Mara hi ta na rhengu na program leyi nga ta endla leswaku ANC yi tlhelela xiyimoni xa yona, leswi hi swi vitaku organizational renewal. A yi olovi, ya tika swinene hi bhaka ku swin'wana swa leswi hi lava ku ri mi swi endla a hi swa ntolovelo, mara hi le ku swi endleni ene hi ta kota ku fikelela. Swilo swa ti-step aside a swi nga ri kona, ene na ku ri swi endliwa minkarhi leyi nga hundza a swi tika mara sweswi ma swi vona ku loko membara va ku membara va n'wi khomile or membara ku na swo karhi a hehliwaku hi swona va yimela tlhelo, mara nga siya na le court. Ni ngo nyika xikombiso, minister wa maphorisa i member ya National Executive Committee, a nga si hehliwa hi nandzu wo karhi a ya yima khoto a fanele a tenga, mara u stepe aside. Leswi a swi nga humeleli minkarhi leyi yi nga hundza hi mhaka ku nongonoko wa renewal wu sungurile u le ku tirheni wa landzeleriwa. ANC ta vuyela laha yi fanele ku yi vuyela koho yi kota ku tirhela vaakatiko, ene na vanhu va ka va yi rhandza ANC. Nemetri tatanata hi mintirho ya van'wana va timembara ta ANC yo ka yi nga ri kahle. Tatana Mathal, na swi twa ku se xitlhavi lexiya xa n'wehe xa van'watipolitiki se xi pfuka ku pfuka, se mi la ku vulavula a hi yimeni kwalani khensini swinene ku va hi kota ku bula. Inkomu no inkomu ku khenseme ku happy birthday to the ANC, happy birthday. Inkomu sweswo mingisero mugana lona FM mina ta ku pela wara yan'we a hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlulani fano le magayisa gayisa Edzani nkowankowa giyani le kapani eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Tatana Mathale na tatana Khalanga Phet Mathebula khensile swinene ka Afrika wa vulavula ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we enhlikani muyingiseri. Mutivi wa timhaka ta vusirheleri Jeremy Virey u andlale mavonelo yakwe mayelana na swivilelo swa vusirheleri na vuhlayiseki leswi nga boxiwa hi mulavisisi wa vugevenga la tiyimelaka tlhelo na n'wamabindzu Brown Mkgotsi loko vo nyika vumbhoni hi nyama emahlweni ka komiti liya. Paul O'Sullivan na Mkgotsi va andlale kumbe va kombele ku nyika vumbhoni hi ku tirhisa swiyenge swa inthanete ematshan'wini yo ya emahlweni ka komiti hi nyama, kambe xikombelo xa vona xi n'watsekiwile hi komiti liya. Virey u vula leswaku mfumo wu fanele ku vona leswaku timbhoni ti sirhelelekile. What needs to be sharpened is the security measures and the responsibility of the state to ensure that the witnesses are secured so that we do not have a repeat of the kind of risks and what happened in the past with the commission. So to me, that is it. Let's ask the question more and allay those fears if they are valid.
which I certainly don't think they are in virtual testament, and which I first certainly don't think with a guy like Paul O'Sullivan who prances out there, and if you look at his biography, presents himself as a no-fear buster of whatever he thinks he busts. Premier wa xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Thami Ntuli o hezele commissionara wa maphorisa ya KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi ku va tise ntshamiseko exifundzenikulu lexiya. Ntuli u seketerile ximfumo leswaku Mkhwanazi a nyikiwa nkarhi wa vumbirhi wo rhangela xiyenge xa maphorisa xa xifundzankulu. Kontraka ya Mkhwanazi yi fika makume mahele ya n'hweti ya Nyenyankulu na n'waka. Ntuli u hlamusela swivangelo swo pasisa no seketela kakwe leswaku Mkhwanazi a ya mahlweni a rhangela xiyenge xa maphorisa eKZN. I would have no reason not to support the renewal of the contract of the Provincial Commissioner for the work that you see in the province, the stability and the way police are working as a team to fight crime in the province. When you look at the stats, crime stats which are showing decline, which is an indication that much good work is being done. Even general members of the public, I think they are on my side that he is doing very well with his team, and we require a kind of a police of integrity to assist us in fighting crime in this province. President wa bandla ra ANC Cyril Ramaphosa u rhangele vurumiwa bya vandla eka mfumo xivongo wa Bakwena va Murare ephela ekusuhi na le Rustenburg Northwest. Nhlengetano ya vurumiwa na hosi ale ka mukhomo wa nkwama wa bandla ra ANC tlhelo matsalankulu wa SSP Moses Kotane na nsati wakwe. Xandla xa matsalankulu wa bandla ra ANC Nomvula Mkonyane langa xiphemu xa vurumiwa bya vandla u vulavurile mayelana no sola xiboho xa vandla ra SSP xo lava ku nghenela mihlawulo hi ku timela roxe. Wanuna wa 22 wa malembe vukhale u baleseriwile a lova eManenberg Cape Flats. Mbulavuleri wa maphorisa FC Van Wyk u vula leswaku mhangu liya yi humelele tolo navusiku. Police members attended to a shooting incident at the mentioned address and on their arrival found the deceased laying on his back with one gunshot wound to the chest. The circumstances surrounding this shooting incident are under investigation and the motive is yet to be determined. Yala tlhelo wanuna wa 22 wa malembe vukhale u baleseriwile a lova ivi un'wana vaviseka eClarks Estate eElsis River Cape Flats kona kwale Western Cape. Mbulavuleri wa maphorisa Ndakhe Gwala u vula leswaku maphorisa ya vitaniwile endzhawini ya mhangu liya yi nga humelela tolo navusiku. Upon arrival at the scene, they found a 21-year-old male laying on the road with a gunshot wound on his right shoulder. They further observed a white vehicle at the open field near Royal Road and found a body of a 20-year-old male in the driver's seat. The male had sustained multiple gunshot wounds on his upper body. He was declared dead on the scene by paramedics. Elsis River Police registered a case of murder and attempted murder for investigation. The circumstances surrounding this incident are under investigation. Mutivi wa timhaka ta vusirheleri Jeremy Vrey u handlale mavonelo yakwe mayelana na swivilelo swa vusirheleri na vuhlayiseki leswi nga boxiwa hi mulavisisi wa vugevenga la tiyimelaka hi yexe Paul O'Sullivan na n'wamabindzu Brown Mkgotsi loko vo nyika vumbhoni hi nyama emahlweni ka komiti liya ya le palamente yo lavisisa swihehlo leswi nga boxiwa hi Nhlanhla Mkhwanazi, commissioner wa maphorisa ya KwaZulu-Natal mayelana na xiyimo xa vululami xa laha tikweni. A hi tweni mahungu lama landzelaka hi awara ya 2 nhlikani wa namuntlha. Afrika wa vulavula Khalanga Pet Mathebula enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Etsani Nkowankowa Giyani le Khapani. Eka 92.6 FM SRC code Samro code vito ra muhumelerisi kumbe vahumelerisi va risimu, composers, publishers, siku leri risimu ri nga humesiwa hi rona, tiko laha risimu ri nga humesiwa eka rona na ririmi leri tirhisiweke. Rhumela vuxokoxoko lebyi eka email ya mashilakl@sabc.co.za. Loko risimu ra wena ri tlanga emoyeni, kombela interview eka chauke@sabc.co.za. Munghana Lonene FM Makombandlela. Ungayelele eka Afrika wa vulavula.
se khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni la ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile rero wu fana hina vanhu va kona that's why ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri a mali loko ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni tsokomba tiko leri hinkwaro ivi swi leswi mara swi swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile leswaku na problem ngopfu tiko leri Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka. U kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe. Nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena, ngamu, vana na ndyangu hi ku angarhela. Tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki, vugevenga na timhaka ta vatirhi. Hambi i papila ra vusirheleri, madzolonga ya rimbewu, ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi, gweta ra Clientele Legal ri ta va kona ku ku pfuna. Vukorhokeri bya hina bya olova. Bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email. Tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. Nakambe Clientele Legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku. SMS munghana ku ya eka 43971, yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawu na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Eka vafambi hi milenge hinkwavo, ambalani swiambalo swo vonakala kumbe swo basa loko mi famba navusiku, hikuva timboni a ti nge swi koti ku lumeka swiambalo swa ntima hi xihatla leswaku ku ta ponisiwa vutomi. Vatirhisi va magondzo va fanele ku wisa endzhaku ka tikhilomitara tin'wana na tin'wana ta 200 kumbe kwalomu ka tiawara timbirhi. Loko u titwa u karhele, yima laha ku hlayisekeke. Ku rhongomela u ri eku chayeleni swi vanga timhangu leti talaka ku teka vutomi, naswona nawu wu le rivaleni. U nga nwi kutani u chayela, u nga nwi ivi u tsendeleka hi milenge. Loko u ya ephatini, etlela kwaleyo. Hungu leri tisiweka n'wina hi va ndzawulo ya vutleketli. Hi yisa Afrika-Dzonga emalembelembeni. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Mkhalanga no n'wi vuyisa ka lembe lerintshwa. Mina ka vandla leri vulavulaka hi rona leri African National Congress, mina ku lexi ni xi vonaka xi nga ri endla xa kahle since i roxo ri sungulini, na ku le masunguleni ku va ku ra sungula ri ka ri fuma hi swikhalabyanyi sweswo, na ku swi ta swikhalabyanyi swi ta swikekwdyeni, ku hana xiyimo xi nga tshama xi basa kwala ka vandla rero. A ro ta ku onheni, ro onheni tiko ri hlakalini, ri le ku onheteleni. Ku hana xiyimo me ni nga ta yima ni xi hoyozela ni ku na volava vulavulaka va ku khala ku nga ri na gezi. A ku nga ri na gezi mara a ku ka ku hanyiwa. Sweswi mina ro gezi ku mo tshama mi kha mi tsemeleliwa gezi. Futhi loko ku ri giyani swa nyanya kona, loko ku ri giyani swa nyanya, vana lava va tsalele xikambelo enanini a xinyamini. Vandla xi gume xo xi tekiwe xi ya lahliwa, ka ha ri ha nchumu kwala. Ni nge zi yima hoyozela ku ni ku hana lexi hi xi vonaka kwalano. Inkomu. Ehlekani Botphet na muhumelerisi, a hi vulavuleni mhaka ya nkoka. Ni nga vula leswiwani kahle ku ri mfumo lowu nga kona wu tirhile sweswi wu nga swi tirha ku hindza leswi apartheid hi nga swi tirha. Hi nga hleketi hi la ku ta tlhela marhumbini, hina nga ka ku ri kahle ko va ku nga ri kahle totally. A ni voni nchumu xi nga a xi ri kona nkarhi luwani wa apartheid ku hindza leswi hi nga na swona sweswi. Teka xinepe xa khale xa le village-ini ya u tshama kona u xi khompera na sweswi, u ta swi vona ku swilo swi improve-ile, vanhu va nyikiwile ti-opportunities to hambanahambana. Hi langusa magezi, hi langusa mati, hi langusa swikontiri mavhilejini ya ka hina, a wu ta swi vona sweswo hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu. A hi tidyondziseni ku khensa sweswi hi nga na swona. Apartheid yi tsandziwe hi 30 million wa vanhu va ntima. Inkomu. Nhlekani Khalanga, muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene. Ni lava ku hlamula ka leyi ya ANC.
ANC yi zamini man loko yi ta sungula kwalaya ka ku hi cukumeta swichwamambara, gezi ri nghena ka tindlu ta mabyasi, and then dyondzo yi va ya mahala, and then vanhu va kuma ti-RDP na le swibedhlele ku nga hakeriwi hi ndlela yo yaleyo. Mara yi ta tlhavisa bolo laya loko se vahlapa va pfuleriwa ti-border gate va nghena hi ku rhandza va nga ha tiveki na ku va ngani la tikweni ku fana na sweswi ni nga ku vulavuleni hi nga swi tiveki ku hi na vanhu va ngani la tikweni. Vanhu va dlayiwa everyday va hlapa lava nga ri ku na va nga titsarisangiku a va swi koti na ku va landzelerisa kahle na tiko hi roxa va ha ri koti na ku ri lawula. Hi lava nga fika va yi tlhavisa kona bolo kwalano leswin'wanyana leswi a swi ri kahle na mitirhi ka ha ri hava ku tirha vona le le handle se hi la bolo va nga yi tlhavisa swi kona va ANC kombo tiphete inkomo. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Sweswo mingisero Munghana Cindani kuna WhatsApp yin'wana voice note yin'wana mi nga sungula yona konani ya loko ya ku yele yi nga vulavula yi vulavula ANC igume ni tshemba ku n'we mi nga yingisela mi tatisa matlhelo ya n'we na mani na ku kaneta kumbe ku pfumela kambe na ku vulavula hi timhaka ta ku loko mi ku a Giyani vana va tsalile xinyamini mi vula vahi mi vula Giyani kwihi tshama Giyani mina se a Giyani la n'we mi vula ko hi kwihi ku na mintolovelo leya ku munhu a ri ka dzingidzinga ku hi le Giyani ha le Giyani ka dzingidzingi ko va Greater Giyani Municipality kumbe munhu a ri ka Ngove a ku i le Giyani ha le Giyani hi le Greater Giyani Municipality kambe ko hi le ka Ngove mi nga hi kwihi laha mun'we mi nge vana va tsalile xinyamini na ku loko ri va tsalile xinyamini phela ku na n'wina mi nga hakeri ku gezi mi nga ka load reduction se a Giyani kwihi wa ka hina kambe sweswi mi nga na timbili titsongo ku nga vona munhu se a nga kwata loko ni vuli ku a Giyani kwihi amni wa mihlweni phela a mi tivi twa ku hano a khalanga ite hina hi nga ka dzingidzinga hi humi Giyani se a nga hi hloniphi a ni vuli swona mina u vula ku a Giyani ku na le Giyani ku nga hala va Giyani a ti D1 a ti E a ti F hi ko Giyana se lomu kun'wani ko va ka Greater Giyani Municipality kambe ka Siyandhana hi le Giyani hi le ka Siyandhana ka Thomo hi le Giyani hi le ka Thomo kotani ani mu nyenyela kotani 0860002543 misitweli vandla ra African National Congress ri vula tani a hi mi twaneni le ka 0860002543 na ri teka riqingho rero veri va tlangela rembe ro dzana 14 wa kaneta wena kuna mi va twile tatana Mathale va kha va vulavula hi timhaka ta ku tlangela loku ku nga ko ku antswa ka vutomi loku nga ko van'wani veri ku va koka vandla swo tlherisela tiko handhaku swa ri khomeleta a ra ha yi mahlweni va hehla ku kun'wana mi tsandzeka ku kuma vukorhokeri mhaka ku hovele ku lweni mi kuma un'wana va kha va lwa wadini kambe ku pfariwa mati lama khumbaka vaaki a ni tivi ku swi na ntiyisi ku fika kwihi van'wani va ku nala wa vandla hi rona n'winyi se ni beleni riqingho 0860002543 mani basala anta ri teka riqingho rero hi bula kahle andaka leswi Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Se vativi va kona hi we wo sungula hi lo
nhleka aye tatani Khalanga papa mina mi pfukile hi pfukile hi ngo vona bote na lembe ra 2026 lembe ra magidimbirhi makumembirhi ntsevu wa khets tatani Khalanga mi vulavula na Hlengani Rickson Mabasa ni ri la ka makumeka tipapa ni inkomba na tani vulavula ehenhla ka ku tlangela ka vandla ra ANC hi ti 8 ta January vulavula ku rona ni ni kha ni vulavula ehenhla ka leswiwani tatani Khalanga swi kona swa kahle swi kona leswi nga leswinene swi kona swo saseka leswi kamba nkarhi wun'wanyani hi nga swi voni ku hi tisira ku fana vandla ra ANC mina ni nga ku ri tirhile laha ri nga tirha kona kambe ku ri na valava ya vo karhi va nga kona andeni ka vandla lava va nga naveli ku leswinene kumbe leswa kahle andeni ka vandla rona ri hi vulavulaka hi rona nakuhle loko ho vandla ra ANC ri tsandzekile a hi vulavuleni hi individual hi nga vulavuli hi vandla rona hi roxe ni hikokwalaho ka yini hi nga vulavuli hi vandla hi roxe ku ve vanhu lava hi vulavulaka hi vo va tirhisa vito ra vandla rero ku va va tsandzekisa kumbe ku ndla sweswi swi karhataka lava va nge vandla a ri tirhangi tatani Khalanga ku na leswiwani hi ku vona ka mina hi vonero ra mina leri mina nga na rona ku na vanhu lava yo Butrexen ku endleka yini Mativai Butrexen un'wana va rahele ntambu un'wana va rahele ntambu makumembirhi timinete ntsena ku bela ora ya khumembirhi va ta kahle Butrexen Hlengani Rickson va kha va ta kahle kusuka la ka makumeka va kha va ta na tlhelo rin'wana kambe swa ha fambangi ku ya hi laha a hi swi laveka kona ni khomeleni Butrexen a ni ku endleke yini kambe loko ku ve mi nga kota ku va mtlhambuya vuyani ta kota ku hetisa hungu leri a mi ri ka rona Butrexen hi ku a ni swi tivi ku endleke yini ni yo hlamala ni nga ha mitwi mina hala a ni ri koho 0860 002543 makumembirhi timinete ntsena ku bela ora ya khumembirhi a hi tekeni lava mingiseri nhlekani kokwana Phet avuxeni aye papa ni pfukile hi pfuka hi ku tana hi na nchumu hi ngo vona papa hi pfukile ina ni vulavula na Hlamalani a Mkhuhlu aye butlamana no man ni la ku ta vulavula hi mhaka ya ku tlangela ka siku ra African National Congress namuntlha na vatwa lava rilaku tatana Khalanga yes va rila mativa ku rila tikweni ra South Africa ina more than 300 ya tipati so vanhu lava a va nge tsaki na ku vona va languta swilo hi tihlo ra kahle se swi lava munhu loyi a kota ku languta swilo kahle na loko u nga ri wa rona vandla u kota ku swi twisisa ku ri ku humelela yini number 1 loko hi ta languta hi service delivery kusukela 1994 vandla leriwani ri endlile leswinene hi nga rivali na kumbe hi nga tsopeta tihlo hi vula ku ri a swi kona leswi a hi swi navela swi fanekele ri hi endlela swona kambe ni vona mina mavonelo ya mina tatana Khalanga vandla ri endle swo tala leswinene leswo biha leswi hi rilaka hi swona hi switsanane naswona swa lunghiseka a no lava ku ta ku ni basisa nyana kambe mi fika njhani ka ku swintsanana swi tele mi va mi swi hlayela njhani laha hikuva vanhu sweswi ni nga tshama na n'wina laha ni kume riqingho kusuka aka muyingiseri tolo we le Mapulaneng a ku vanhu va pfuka vusiku va tshamela xibedhlele va lava ku pfuniwa va tlhela va nga pfuniwangi leswi lava va nga hanya khale va nga swi nga ri kona a xibedhlele a wu nga bundukeli a wu pfuka kahle i ya pfuniwa tlhe ya kaya hi leswi a ni ringeta ku vula swona ni famba na n'we kwalani ta ku swi tele leswinene swi nga endleka swi koho switsanana leswi swa lava ku lunghisiwa mhaka ya leyi va yi vulaka ya le Mapulaneng a yi tsakisi a yi kahle ni teka ni yi veka aka leswi ni nge switsanana leswi swi lava ku lunghisiwa tatana Khalanga me vula ku ma vona loko mina lexi minkarhi ya ku tala loko mi ze mi tirhisa marito ya ku ya hi ku n'we mi le tlhelo rihi papa hi laha mina n'we hi nga ta fika se mi twi nga ri ha gorombisana
loko mi tirhisa marito yo fana na ku i swintsanana swi vula ku mi hlaya ku swi tele se mina ni ta ringeta ku mi komba ku leswi swi lava ku lunghisiwa swi tele se ivi mi ku hayi khalanga kasi swi yo yini twana ni vulavula hi ximhaka xa le mapulaneni ni themba pfumelana na n'wina ni vulavula hi timhaka ta magondo sweswi vanhu va le ku hluphekeni va ri mapatu ma fambeki a mi nge pfumelelani na mina hi vulavula hi timhaka ta mati sweswi vanhu va le ku rileni va ri mati a ma kumeki a mi nge pfumelelani na mina hi vulavula hi timhaka ta ku vanhu va ri ku na vugevenga la tikweni a mi nge pfumelelani na mina hi vulavula hi ku vanhu va ri ma swi vona ku se mini vangela swi vulavula n'wina na mitwa a swo vula ku swilo tala ngopfu leswi mi nga swi longoloxa mi swi tele mi swi hlaya a swi tele kambe a swi talangi ku tlula leswinene leswi vanhu hi nga endleriwa swona ni lava ku kombela ku lunghisa kun'wanyana a ni vulavuli ngopfu hi mhaka ku va ni ku ni wa vandla kumbe njhani ni vulavula ntsena hi ku langutisa hayi swa hi nghenangi na mali kona kwalaho kambe ni vula ku loko mi ku swi tele mi vula swinini ke tanani na swona leswinene leswi swi nga tala leswi phela mina n'weli ma ta hi lwela yini a hi lweli ku swinene swi kona kumbe swo ka swi nga ri swinene a swi kona mina na n'wina hi lwela tala ntsanana ngopfu swinene hi laha mina n'we hi nge le ku lweni kona hi nga lwi tatani khalanga se mi nga ya tirhisi marito yalamo ke ya ku swi tele switsongo swi yini mo vula ku na mintlhontlho leyi ku na mintlhontlho liya ku na ku humelela loku ku na ku humelela loku ya no ni twanana na n'wina aka sweswo a hlangana ka sweswo ntsena lexi ni nga ta ka ni nga koti ku xi vulavula ku fana na n'wina mina swoho nga ku mi lo swi tsala hansi ku vula ku hi endleriwe leswiwani leswo karhi swi nga ni swi kala ku swi nga ri kona loko ni ta nghena ka timhaka ta mati na mapatu tatana khalanga mapatu ya endliwini laha ya nga endliwa ku selela ya kala ku ya nga se endliwa kambe mi swi tiva ku ri timpfula leti hi va ku na tona masiku lama a ta ha ri tona leti a ta ku va ti ringa ku timpfula leti a ti ri ngopfu ku a ti hi endla ku hi kota ku rima na ku endla hinkwaswo ku tale ngopfu ku va ti hona loko mpfula yi na sweswiwani yi va yi hona ngopfu aka mapatu mi kuma ku ri na sweswo i tin'wanyani swa switandzhaku leswi ya ku swi hi karata ku ya emahlweni kambe a swi vuli ku hi nga vula ku hi va hi nga tirhangi a ku tirhiwangi kahle kambe ku ya emahlweni swi tikomba kahle ku ndlela yi kwini yi koho swi koho leswi fanaka swi endliwa swa endleka kambe ku karhi ku tsandza swin'wanyani kwala tindleleni na mitweni na khensa swinene 0860 002543 nangona ku Afrika wa vulavula a hi kuti na wehe ku ri yini un'wana hi loyi nhlekani Khalanga mjani e pfukile mjani vutomi e pfukile man a khensa hayi swi vula ndhuma mavonelo ya mina eka siku lera namuntlha ra ku tlangela ka ANC ni nga swi veka hi ndlela yo hambana na van'wana vanhu hi site leri loko mina ni ri n'wana ni bebule hi mutswari a lova a hi xiya misaveni loko siku rero ra ku bebuliwa ri fika na n'wi tsundzuka ende na ha ri tlangela loko vo hanya na vanhu vo karhi lava va ha riki kona swi kota ku va hlanganisa ivi va endlela xitlangwana va dya kumbe va fowethu lava va landzela yena kumbe maxaka van'wana sa swi hlamarisi ngopfu leswi swi endlaka namuntlha a swo boha hi celebrate siku ra ku velekiwa ka ANC mara hi sayiti ra mehe a ku na lexi xi antswaka swi worth ka 30 years eka malembe ma tele ngopfu good guys loko mu ku a ku na lexi antswaka mu vula yini yo swi butika lexi antswaka ni vula ku mavolo ka vo hi na mati hi fakeriwe swikontiri mapatu ya hina ma right swo talatala leswi hi nge swi voni mara hi karhateka ngopfu mhaka mapatu na le swibedhlele swilo leswi hi bohaka ku hi faneke hi hanya hi swona every day hoyi ka swona hi leswi karhataka swilo leswi swi bohaka a ku na leswi hi nga komba hambi swimbirhi me leswi ni ngo i ti-basic things swo boha hi hanya hi swona every day
hi xihi lexi hi nga xi kombaka ku lexi hayi lava tirhile a ku na nchumu hinkwawo matiko lamo fana matiko ya North West ya Mpumalanga ya Free State a ku na mati mapatu ma fana hinkwako xikontiri xa koho lexi nga fakiwa ka 30 years hi fika leswa khale hi famba hi to N4 leti ti tirhisaka swa khale ti N4 leti ri kona mara xikontiri xa ha titaniya xi za xi cracker so ka 30 years komba yini nga komba yini nga ku yini vanhu va kume dyondzo ya mahala vanhu va kume tiyindlu ta mahala vanhu va kuma mati ya mahala vanhu va kuma gezi ra mahala Vincent no iria na reta Ngwabiri 0860002543 nakuno ka Africa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM tsundzuka ku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlavuko so sungula hlekani low muyingiseli Munghana Lonene FM amukela eka lembe lerintshwa ra 2026 lembe lerintshwa ri vula ku sungula swilo ehansi na ku tumbuluka ka makungu yantshwa chuchisa miehleketo ya wena na le ka lembe leri ha ta ya emahlweni hi ku phamela vuhaxi na vunanga bya xiyimo xa le henhla aku amukela eka lembe lerintshwa ra 2026 Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi kesesanakusero nkarhi eka Afrika wa vulavula tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi President Ramaphosa vula leswaku vandla ra ANC ri tiyimiserile ku antswisa vutomi bya vanhu vadyondzi va ka matric exikolweni xa le Elim va tshemba leswaku ku vindzuka ka vona swi ta va tswalela mihandzu O'Sullivan na Mkhotsi va lava leswaku kumbe a va lavi leswaku va nyika vumbhoni hi nyama emahlweni ka komiti ya nkarhinyana le palamende a hi twini mahungu lawa na man'wana laha ka awara liya yan'we enhlikani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi keseli tatana hlulani fana magayisa na nhlokomhaka ta mahungu emisava awara ya mbirhi nkulukumba O'Sullivan va chava yini ku ya va nyika swa tatana Brian Mkhotsi ani ni vula lava van'wana lava nga va chava ani ku hehliwa ku hi vo va nga rhumela hungu ka nkulukumba Nkabinde loko va kha va nyika vumbhoni va ku ta swi vona we se va chava a vai futhi leswo a va yin'wana mhaka ku a va fanele va lo khomiwa loko ku mpela va rhumeriwe hungu ra ku chuseta va pfuleriwa nandzu va khomiwa se ku va tikomba a va le henhla ka nawu wa tiko leri ma va mhaka ko se a hi mtweneni mhaka yena 0860002543 vandla ra African National Congress ri le ku tlangeni ni malembe ya vudzana 14 xana wena tanihi muakatiko wa Afrika-Dzonga wena kumbe u nga va ri xirho xa ANC kumbe n'we mi va votelaka mi ri yini n'we mhaka yaleyo mi vona yini ka vandla ku tlangeriwa yini hi ndlela yaleyo ni nga si teka riqingho rero ra wehe ka 0860002543 mi sa swi lemuka ku na vanhu vo tala njhani lava nge ri ku khukhuliweni hi mati lomu milambyeni loko ku na timpfula va khukhuliwa vanhu vo tala hi mati a mi ma voni mati lama ku endleka yini va le ku khukhuliweni vanhu mati mani na swi vona leswo mati ma fika ma mi khukhula mi tlela ma vona leswo nga humelela mithata i yin'wani mhaka liya kambe lomu mpfula yi ngona i yin'wani a ni tivi vakani ku endleka yini ma mi kuma mi ri kwihi mati lama loko ma ze ma kasi yin'wana mhaka leyi nga va ni lemuke ku vanhu vo tala va biwe ngo hi tilo eka nguva leya mpfula leyi a ni swi tivi van'wana van'wana va hundze misaveni van'wana va le swibedhlele hikokwalaho ka ku va va biwe hi tilo loko ka hi dyondzisiwa hi timhaka ta tilo exikolweni a va vulavula hi timhaka ta ku ri twanana na loko wo ze va ndhawini leyi i vonaka ku i ri wo leha ngopfu va ti swi tiva ku i le khombyeni na ku kumeke ki famba hi mkondo na sweswo i le khombyeni na xiambulele na swin'wana kambe se xivutiso i ku
mintumbuluko phela swilo swa ntumbuluko switilo khale na khale ra hayi vuliso leswa swa n'wina swa ku mi ku tilo vanhu va hayi leswa swo vanhu va ku va ku he vanhu tilo he swi hayi na hi vuliso hi ntumbuluko wa ko tilo kama emntwini baka yena 0860002543 nangona kwe Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makoma la khetsa swinene kumhlawula xitichi lexi nhlekani lowu kwala mi nga ko eka nangona ko Africa wa vulavula nangoma ni ngisela ku mendiri ka movha ya n'we ya manyunyu a khetsa swinene a khetsa swinene n'wana ri hey kuna timovha leta ta swibazana swa kala ku swi le North West swibazana so munhu a famba hi xibazana ri yexe swi le North West a swi kola la emntwini n'wana mi ngisele lo nhlekani njani butpet buta mina epfukeni n'wina minjani ya epfukeni a khensa but ni nga vula ku a tlangela hambileswi hi tlangelaka hi ri ka chachalaza loko ni languta ka tindhawu nyana leti mina ni nga kulela ka to ANC a yi tsakuta loko ni languta ku ya hi loko ku ta nghena system leya ya tikhanselara hi laha ni nga vona ku ANC ya tirha khanselara ya ku sungula leyi nga fika yi nghena yi fike yi wona swilo ku ri khanselara ya xinuna yi wone swilo lexi ni n'wi tsundzukaka hi xona i ku nhlayo ya tindhawu ta ku xavisela mabyala yi khupukini vugevenga byi va byi khupuka ivi ku sungula loko a huma laha ka xitulwini xa vukhanselara ka nghena manana un'wana ri manana Mnene ali Bison manana luya i tirhini nhluvuko a wu ri koho yi endle ku ANC yi twakala yi nghenelela na la mintini loko u fanele ku ya apply swilo swa ku fana na RDP a wu nga yi ka ye u ya apply a endla hi ro ata la ka wehe a fika ku wa faneliwa hi RDP lava nga apply va nga teleki RDP a va nga yi kumi RDP hi ku xiyimo xa vona xi nga fikeleli manana loyi tirhe ngopfu swinene la a nga hluvukisa ndhawu leyi ya Bisonto loko ni langutini ku ya hi nhlayo leyi ya tikhanselara leti nga kona vanhu va ku tala va joinile ANC hikwalaho ka yehe yi languteka hinkwako lomu yi vonakala yi vulavula ANC swa ka kunene i ANC leyi nga hi susa le ka apartheid loko fana sweswinyana nga na leswa January 8 le swi nga kona le henhla le a fanele ku huma tibazi ku khandziyiwa hinkwenu ya le mahala manana luya i hluvukisile switarata a swi khureliwa mabridge swibrijani leswi wa hali hansi hali manana luya hi yehe a suku yima a vonakarisa so i tiva hinkwayo davuliwa i tiva hinkwayo i te loko a laya ka vu ANC before a huma na nhlayo ya vazalwana ta tikereke ti yakiwini nhlayo ya vazalwana yi tlakuka vavasati va lovoliwa vanhwanyani va xada swi languteka swi ri kahle hi mhaka ya yena ANC so loko ku ta va ku huma ye hi vone mhlolo se swi cinca se loko ni ku hi tlangela ehenhla ka chachalaza hi vula ku va ko varhangeli lava va endlaka ku ANC yi languteka yi ri kahle va ko varhangeli lava loko va tela ku va ta tifumisa ivi va kurisa mindyangu ya vona maxaka na vunghani se ye loko a ha ri ko manana Mnene a ni riziva manana Mnene kokwalaho nga koko kwala na tshemba wa yingisela hi ye manana Mnene a nga kahle kahle nemetweni vutomi nemetweni mi nga hunguti ANC mi hunguta mi yisa ka munhu kambe hambiswiritano ha khensa loko mi kha mi kombisa ku i vanhu lava endlaku ANC va yinene kumbe ku tlhe ku va vanhu lava endlaku ANC yi nga vi yinene va mi khensisa mani Mnene ve ri mi tirha swoho kumbe mi tirhe swoho hi ndlela yaleyo n'wina van'wana mi ri yini vandla ra African National Congress ve ri le ku tlangeleni lembe ra vudzana 14 ku na leswinene va fanele va swi tlangela mi va tili loko hi ka hi bula na tatana Castle Mathale va vulavurile hi laha va nga vulavula hi kona na n'wi ve le nkowankowa ve ri a va tirheli kaya hi yo mhaka mi kuma ku a va very xibulowa lexi
xibrowa lexi endla laya dana laya kwalaya loko makulo mula ku jikela mzansi a va nga ta xi tlakula hi mhaka ku i premier se loko ku ve a va ha lunghisa lava va xiwayawaya lava nga yo mhaka kona se n'we miri 0860 002543 i nhlekani Kalanga Mpfukeni. papa mina hi va lava hi ngo vona Mpfukeni. a khensa papa Vulavula na sema vunda swa wala pulukwani ntirho akaya na kamba ka mawini. Kalanga ANC menta wa itiranga. Loko hi ku munhu itirheni hi vulavula hi tinhlayo. Loko kuma munhu a ri na 15 wa tihomu wa hetele vana tihomu tinharhu a wu tirhangi nchumu. Tinhlayo nge tilongoloxi loko wo la ka vula ku mani ntirho ngopfu mani a nga ntangi ngopfu xikombiso switele swilo leswi nga vula ku a va tirhangi nchumu mitirho a yi kona mata a ya kona swi tele Khalanga swilo leswi a swi ri kona mfumo wa apartheid swi ye ehansi ene swilo leswi i swidingo i swilaveko swa vanhu evuton'wini so loko hi ta ku vanhu va tirhile ku ri ku ti vuyerisa ni vona swi nga ri swona hi ku ANC loko mo yi languta yi le ku ehleni na swo swa mfumo wa muganga swi nga ri khale yi ta yo wena mbombomela loko a yi lo tirha yi nga ta mbombomela Khalanga a yi nga ta mbombomela kwa ku vanhu ndlala Khalanga ndlala ya bava kambe na hina phela na hina a hi ri la ka nongonoko a hi ri ANC yi tirhile kumbe njhani hina hi ri va tlangela lembe ra vudzana 18 se n'we mi yi sungule hi ku ya yi tirhanga a hi na hi dzana a hi kokwalaho hina hi ri va tlangela lembe ra vudzana 14 se xivutiso ku ta va ku loko va ka va tlangela lembe ra vudzana 14 ku na leswi n'we laha mi nga tshama kona mi nge vulaku ku va swi tlangela nakona loko ku ri ku va ku a swi kona hikokwalaho ka yini loko swi ri koho hikokwalaho ka hi laha hi nga koho Khalanga se loko hi ta kwalani mina ni vula ku a ni voni ku ri na leswi va fanele va xi tlangela ku tiko ri le ku ri leyi tiko ra mbombomela kambe n'wina ma swi tiva ku xikontiri lexiya xo ya ka maweni xi ngheni sweswi Khalanga moni mi byela hi pavement liya loko hi la ku vulavula hi pavement ni vula ku mara xi nghene sweswi pavement leyi yi nghene sweswi manghenelo ya yo Khalanga a ko va ni leswi ngo va kahle swi nga saseka a ko va plan ya ku dya mali leswiya a nga va ni ko ti-project maxaka ya vona a ko va plan ya ku a ni Khalanga loko munhu a la ku yiva a la ku dya i fana a plan xo karhi ku xi fane xi ndleka xi hetelela xi nga fambi kahle loko ni ri IDP a vulavula hi yo pavement leyi na ti-potholes a yi fambangi kahle na ndlela leyi na laha yi nga famba hi kona yi fanele yi nga fambangi kona loko leyi famba hi laha a ku tshama mukhanselara laha a ni swi I get it mokwane ko 0860002543 dokoro ya Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni vutsa muhumelerisi ni ku hina un'wana mangari vutisa xivutiso sweswo vanhu lava va tele ku la layini a ni nge mvutisi muhumelerisi nhlekani mi amukela ka Munghana Lonene FM hayi mpfukile Khalanga buta mina hi pfukile n'wina mi njhani mpfukile hi n'wina vanhu lava hayi hina vanhu lava okay so swinene mi ri yini n'we me a no ta nyike nyana e ri toritsongo ka leya ya ku tlangela eSiyana Northwest a ku hoxeka nchumu ka ku va va tlangela vele because i vandla ra vo lero loko va ri tlangela swo lava hi swi appreciate tanihi vanhu because a vo tlangela ku humelela ka vandla va tlangele malembe so i swilo swa kahle kambe loko va kha va tlangela malembe a va kha va languta ku hi humelele kwihi hi tsandzeke ku ya hi leswi tatana Mathale va nga kombisa swona laha mi ta tsundzuka ku tatana Mathale va vulavula va karhi va humeka vandla lero se va ta va ri bias va karhi va vulavula loko swi tlangeriwa va ta tlhela va bias va ta tlangela swa positive ntsena swa negative va nga swi languti because loko va sungule ndzhaku ni vandla ra vo kumbe hi 94 loko va ta teka mfumo swikoho swa kahle leswi va nga swi endla mara mistake leyi va nga fika va yi endla i xilo xa one ntsena ku va nga vi na labor inspection
So of course yes, loko hi vulavula hi labor inspection hi nga vulavula maybe hi nga tsala na Bible, but ndzo mi nyika example ya one kumbe ta yichuku hi nga wu stinka. Yeah. Loko mi languta ka for an example mi languta emapatweni ti-contractor le mapatweni vanhu va endla mapato ti-RDP whatever case may be na yo liya va vulavula yo tatana Mathali ku ti-RDP tin'wana ti salele ndzhaku njhanjhani a ku nga ri na vanhu lava va inspector labor mu-contract okay mukontraktara u tirhile ntirho wa yena wu fikela na vo vanhu lava van'wanyana va tshame tiofisini va nga issuwe contract a va nga inspectiwi ku hi kunene u nyike loyi i fikelele kwihi loko a endliwe last payment a ku langutiwi na swo sweleswo ku okay ntirho lowu basile se mali yi nga humesiwa loko ve yi humesiwe ntirho wu nga swi basa ka last payment loyi a nga yi humesa a nga ve accountable example leyi ya swibedhlele nkarhi mi vulavula hi a hi khale lava va ku tirheka swibedhlele vutet va swi tiva kahle ku meni nurse exibedhlele hambi no endla xa njhani ni nge vi accountable because a ku na labor inspection ku munhu i tirha njhani la South Africa a swi langutiwi sweswo as long as a tirhele government. Ni ta mi nyike example yin'wana leyitsongo mi nga hleka example yeleyo loko mo langutela yini ya ka Capitec ya vanhu lava va fole nampundzu ya languta Department of Labour ya Capitec yi lehi ku tlula Department of Labour mara in the end loko va chava Capitec a ku na client leyi nga ta jika ya one mara ka Department of Labour a ta jika na le ka Home Affairs. Reason being ka Capitec it's a corporate. It means ntirho lowu nu tirhaka hi siku loko ve ni pfunete wa ti-client va ta inspector ni system ta inspector ku ni pfunete va pfune hi ndlela leyi na leyi loko ve ku na ti-pending cases ta recordiwa mara hala ka government hala I think hi la ANC nga fika yi onha koho ku munhu wo ti tirhela loko sweswi maphorisa vo decide ku azolt epatwini nivusiku hi 12 you can't do anything hambi ya wa report police station yin'wana va nga ku attend reason being a ku na labor inspection. I think loko ko va na inspection munhu un'wana ta tirha karhi a swi tiva ku ni fanele tirha ntirho wa mina ku tshembeka ni ku hetiseka otherwise ni ta face ti-consequences ti-department hinkwato as long as good government no inspection loko a munhu ta loko ku ve ku hava vuhlori kumbe ku languta koko loko mi vulavula ku hi kona ku nga va ku cukumete hi mani i mani a ndla ku nga vi kona ku languta lokuwani nakona loko ku ri ku a ku fanele ku va kona i mani a fanele a vona ku va kona. That's a good question. The president, there's something called chain of command. It doesn't matter how many traffic was given us. Look, the president, of course, yes, Munungai Takaku, president, Angata Scota, because South Africa is very big. That's why we're now not the minister, expert, the department. Who are not MEC, Banlava accountable. President Angavile looks for an example. Kuna van'wana va nga nghena va ku hi vo ndhuna kuna patu rin'wanyana mati ya lahlela ejarateni ra munhu un'wana loko president a swi vona hi vukheta a nga fenkelanga a ya le swi nga endleka kona a fana landza mani MEC kumbe prime ku we prime ta province ya wena eka ndhawu ya so va ri ku na problem ya so premier there's no need ya ku a ya le a fanekele a landza ni swi ku ta va ku ri meyara landze municipal manager a landza luwa wa department ya loko a landza wa department loko ve technical kumbexana i whatever department leyi tirhanaka na swona luwa wa department wa manager a va accountable ku why so because sweswo va swi tiva ku hi le ka masipala process yaleyo yi le ku fambeni because many nghenise hi chomi ya me for an example le manager chomi ya me director for whatever reason I'll get account because it's my friend weekend ya thamashini a ku na labor inspection yin'wanyana na yona nga ta khani mi komba loko ni ku a ku na labor inspection somewhere around 10 years ago a ku ri na company yin'wana yi ri Pitori no I know some two guys ava tirha la they were rating 8 rand an hour ma vona ku intsongo njhani mali yeleyo ka payslip ya these guys Department of Labour IT ya UIF loko yi teke UIF la ka mali leya a va swi voni ku mali leyi yi le hansi swinene before va yi teka munhu a nga fenkelanga a hole mali leyi why yi nga engage vanhu lava so that's why loko a ku na inspection n'wana wo tendlela ku rhandza loko a heta ku famba it doesn't matter ku kwini xibedhlele kumbe kwini a va inspect ene na sweswo swa ku hi ku
maforena yini check labor inspection ku loko munhu a kumeke nani a kumeka a ri la South Africa before ku langutiwa munhu loyi a nga kumeka la ku huma Zimbabwe a fanele va languta ku i nghene hi kwini njhani why kwini va nga n'wi vonangi. For an example loko hi vulavula hi bazi la ku tshama yiwa recently yi wisa vanhu vo tala kwala ni suka Eastern Cape suka Eastern Cape u ta fika la yi nga wa kona it's about 2,000 kilometers yi hundze ti-roadblock tingani why mi nga yi vonangi. That is called labor inspection. But because munhu wa swi tive patwini ku I'm not a cold drink a ku na la nga ta account kona le ka ti-problems leti hi nga le ka tona and ti nge lunge as long as u nga ri na inspection. Nemetri but Nemetri. No, thank you. Kasiri but I mean 0860002543. What did tell la eri. Ai. Sitikeni 0860002543 doko Africa wa vulavula ile ka munghana lonene FM Makomba ndlela na riteka riqingho ka mi pfumelele ni suna nikandiela. Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Ungayelele eka Afrika wa vulavula. Se khalanga loko ni za ni nghena moyeni ni vula ku loko a ni ri a va tsemi lomuya mara i mfumo wa njhani wo ka wu nga swi tivi sweswi hi le ku lombeni leswaku ni nga ta ringeta ku mi byela ku mfumo lowu wu chayile rero wu fana hina vanhu va kona leswi ni twa ku ri swilo loko za ku chaya mfumo se na mina na swi justifya ku why ni tshama ni ri ha mali loko ni ya lomba mali ka machonisa a ni nga swi tivi ya tlherisiwa mali leyi ivi ni tlhe ni tsokomba tiko leri hinkwaro ivi swi leswi mara swi endliwa hi hulumende hileswaku ni le ka tiko ro chaya na mi ni chayile leswaku ku na problem ngopfu tiko leri. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. 0860002543 kulo sala timineta khume hi fika makumu na nongonoko lowu awara ya mbirhi mahungu ya misava na tatana hlulani fanoni magayisa kusuka kwalani idzuma na mina kwala ka munghana Lone FM. Nhlekani wa n'wina wu njhani tolo a mi rila hi ku hisa ka dyambu la ka Malamulele na le Giyani na le Phalaborwa a ti famba kwahala ka va 36 37 40 kambe ke namuntlha ku njhani ku horile lana nga kona ku horile hi ndlela yaleyo swa tikomba ku ri kumbexani maxelo lama ya famba ya henhla ya hansi hi ndlela yaleyo mi ku tisala nangona ku Afrika wa vulavula twik suka studio 1 amasingita mall hi le Giyani hi laha hi nga ta ku tisala nangona ku walowo kona hi ndlela yoyeleyo kambe n'wana mingiseri hi loyi i nhlekani minjhani Buthati buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani buti hi pfukile hosi a khensa ndzi kombela ku nghena ka le ANC ni ta sungula hi ku vona ku Buthati ANC na yi khensisa ku va va tlangela malembe lama nga fika ka wona sweswi and then Buthati ni nge vuli ka hina hi rhandza ka ANC mani ni vula ku ka mina ni rhandza ka ANC hi mbilu ya mina hinkwayo a ni ta ku loko a ndo va ka leadership a ni ta va vutisa ma-ANC ku hi tlangela yini na maswani why ndi vula so ni vula so because Buthati loko wo va u ri ka team ya n'wina ya bolo ivi yi lose ivi yi tlangela lose swi ta vula leswaku ku na problem kumbe loko n'wana u va xikolweni ivi ku huma report u kuma ku yi tsandzekile ivi a tlangela swi ta vula leswaku ku na problem kwalano Buthati loko a ndo va ka leadership a ni ta va ni endle ku yi cinciwa title hi 2026 loko va hlangana va yi cince title for temporary ku nga vi ku tlangela ku va na strategy xin'wanyana a swa nga xi vitana yini because mina ndi vona nga ku a hi nkarhi wa kahle wa ku tlangela for yona because hi yona first downfall ya yona maswona se man ta va ni nga tlangeli na yi rhandza ANC but a ni ta va ni nga ri ku tlangeleni maswona leswi a la ku vula swona Buthati kambe a mi tlangeli hi mhaka ya yini hi ku loko ku ve ku na leswinene mi swi vonaka
a mi nga fanelanga mi tlangela swona ivi mi tirhisa swoho ku antswisa leswi swi nga ri ku swinene? Loko swi veka xikalwini ka ANC leswi nga tsandzeka swona swi tele ku tlula leswi nga swi wina, so a swi tlangeleki. mi fike njhani kwala? Bullpet swilo swa ANC swi tele, maswito na n'wina ka ti-radio ka ti-TV, maswito maka crime i pfuka mfumo hina wu teka mfumo, swi tele. kambe vugevenga phela hi ANC, vugevenga hina vaaki ani ANC a yi fane yi ndle njhani ka timhaka ta vugevenga? ANC yona yi nga le ka government, minister ku appointa yona hinkwaswo, yona yi nga in charge sweswi, ma swi vona. So swin'wana na swin'wanyana hi boka ku va hi sola yona because hi yona mfumo. So swin'wana futhi tendaka ku swi vula loko ANC sweswi loko yi ri la ka mfumo ni pfumeleni vuya ku ANC yi wini yi pusha hi DA, loko ka DA ta va nga ri ka mfumo. So on top of that Bullpet u fika u tlangela hina hi rhandza ANC hikuva na u tlangela mi Bullpet ani eneliseki. A ni ngo loko ni nga ni vulavula na tatana Mathale lava kombise timhaka ta toleta ku i nkarhi wa kahle lowu wa ku va va famba va vulavurisana na vaaki, va vulavurisana na swirho swa ANC na lava tsakelaka vandla ra ANC, va vulavula na vona va va pfuna ku twisisa ku swiphiqo swa vona hi sweswiwani ve le Ngaka Mudiri Molema district municipality laha va kha va vulanga mintlhontlho leyi vaaki va hlanganaka na yona. A hi swona swi fanele swi endliwa. Bullpet speech xa Kulukomba Mathale, I'm so disappointed. Loko evule sentence yin'wana ka nga dyondzisiwanga ku tirhela kaya. Mina tiva ku charity begins at home. I'm so disappointed hi leadership ya ANC kahle. I'm so disappointed. Ibonge Ndlovu la Clara. Inkomo la Clara. Okay. Khesele botomina a Clara. 0860002543 ayi ku tumingiselo mina ku angula ukuyini hi ndlela yoyeleyo. Va Economic Freedom Fighters a Limpopo va humese tsalo ra ku vilerisiwa hi timhaka ta swihehlo swa vukungundwani leswi nga kona laha ka masipala wa Fitaghomo Tuvatsi laha va nge ri ku tlula kulomu ya ka 450 wa magidi ya tirhandi ya mali leyi nga hetelela yi tirhisiwa kumbe yi khumbeka ka timhaka ta vukungundwani. Se wa swi vona ku xiyimo xo tika swinene lexi xi nga kona. Se va Economic Freedom Fighters va humese tsalwa ra ku vilerisiwa hi swoswoleswo ro kombisa ku ka va nga tsaki hikuva ku ri na swiviko swa vukungundwani swa ku tlula kolomu ya ka 400 wa magidi ya tirhandi, 450,000 rand. Mali yo tala. Yes. Aya amukele n'wana mingiseri loyi hleka. Masi minjhani? Mingiseri wa mina hi pfukeli n'wina minjhani? Hi pfukeli swinene. Masi hi la vulavula hi yona mhaka ya ANC eku tlangeleni ka yona. Tina right ya ku yi tlangela malembe lawa yo yi nga le ku va tlangeleni yi pfuka yi tumbuluxiwile. Leswi nga kona Masi ku hi fanele hi tsundzuka ku ANC a yi tumbulukanga hi 1994 kambe hi malembe ya lama ya le ndzhaku lama ma vuriwaka. So leswi nga kona i ku loko sukela le kusunguleni ku fikela hi 94 ANC a yi ri lexi hi nga xi vonaka tanihi vehicle kumbe golonyi kumbe movha leyi a yi tisa ku cinca etikweni. Yi tlange xiave lexikulu swinene eku tshunxeni ka tiko ra hina. So hi swin'wana swa leswi vona swi tlangelaka a ku na expiry date ya ku tlangela matirhelo ya yona. Kambe kwala ka ntshunxeko mi vulavulaka hi kona ma swi tiva ku na vanhu lava va dyaku vuswa byi rhelela va vulaka ku kahle a swi antswi ngopfu loko a va lo hi tshika kwele ka apartheid a hi ri kona. Muhaxi sweleswo swi vuriwa hi vanhu lava va nga languteki swilo qualitatively. Vutomi byi cincile swinene kusuka eka leswi vutomi byi ri swona eka nkarhi wa apartheid ku fika eka nkarhi wa sweswi. So swi nga vula tani va ta va kona lava va vulaka sweleswo mara majority ya vanhu hi ku hi vona ku cinca ku na ku cinca a hi lava ku vulavula hi ti-achievements leti ANC loko hi yingisela ku ri karhi ku vulavuriwa ku na swilo leswi ANC ta swi fikelela ende ku na swilo leswi ANC
lahla direction hikokwalaho ka vurhangeri lebyi byi nghenaka hi ku famba ka nkarhi eka ANC. So ka nkarhi wa sweswiyana loko swi ya ka timhaka ta dyondzo hi vone youth ya hina kumbe vanhu va ka hina hi tinga majority lava lavaka ku dyondza access yi pfulelekile ku va kota ku ya dyondza etiyunivhesiti swilo leswi swi nga ri kona hi nkarhi wa apartheid. A hi nge vuli ku leswi swin'wana swo biha leswi va swi endlaka hi swona leswi hi lwisanaka na swona leswi hi nga swi laveki mara qualitatively ni twile vuhaxi va vulavula hi issue ya leswitsongo leswo tala and all that but hi ntalo wa swilo ANC yi tirhile yi tirhele vanhu a hi nyike chance ya ku yi celebrate malembe birthday ya yona ku tirhela vanhu a hi le mahlweni hi hold accountable eka loko hi votela kumbe lava hi votelaka leswi swi nga kona leswi swi fanele yi tivutisa swona i ku ri yi lava ku ya emahlweni yi tirhela rixaka hi ndlela leyi nga le ku tirhela rixaka hi rona na hikuva ka swa tikomba ku vanhu a va tsakanga ngopfu as much as historically a hi tlangela ANC but vanhu a va tsakanga ngopfu hi swin'wana swa maendlelo especially loko hi languta leadership leyi nghenaka eka ANC from time to time i leadership kumbe vurhangeri lebyi nghenaka lebyi yisaka ANC ehenhla kumbe byi yisa ANC ehansi. Ai khomini kwalano nkarhi wa mina na ha ri hava i gimeta kwalano buti wa mina ni khensile swinene loko mi hi bela riqingho inkomo buti wa mina awara yambirhi henhla ka nhloko ya kumeni mahungu ya misava na tatana tlulani fanani wa gayisa mina na wena hi ta hlangana munduku ka nongonoko lowu fanaka khensile vuhumelerisi wencindani Eric Mabasa dzumba ra mina enongonoko lowu landzelaka hi vuhumelerisi bya mchangani handle ka sweswo a hi hlangana studio 1 masingita mall munduku ku tisela Afrika wa vulavula tata eka Malamulele eka Minga.